Wet nako e le bosupa mo phatleng phirimaneng ya tsatsi la laboraro dikgang ke tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone madume ke bidiwa Benson Phutego mako re ditibolegela ka dithogo. Puso e gaufi le go etsa moalo o tla thusang go diragadiwa ga melao ya ditlhabololo ya lefatshe leno. Kanya papadisano gareng ga lefatshe la Amerika le China e phagetse ebile tsa phekelo e se. Fa mo go tsa metshameko go ise go tlhomame gore lebala legolo la setšhaba ke lone tla tshegetsa mabelo a Golden Grand Prix ka Matlatso. Kaitsedia ke Patricia Chobonyane o tso ditolokolola ka puo ya diatla mako tlheretsene mo go tsone. Tona ya ofisi ya Gatautona re mo etimoasa re puso e gaufi le go fetsa go dira ditetana tse di tla dirisiwang ke lekalana la Botswana Institute for Development Policy Analysis BIDPA go le thusa jalo go dira melawana ya ditlhabololo e ikaegileng ka maduo a dipatlisiso. Tona Mohasa o tsweletse a bolela fa go le botlhokwa go dira gore go dira melawana e tla bo ya akaretsa botlhe ebile e le ya sennela ruri ka e ka thusa setšhaba e sa tlhaole ope ke o lebogile Radipotsane wa bega. Tona ya Botswana Institute for Development Policy Analysis ke go dira dipatlisiso tse di ka thusang go dira melawana e ka tsamaisa dithabololo tsa lefatshe leno ebile e na le seabe mo go godiseng itsholelo ya kgaolo ya borwa jwa Aforika. Lekalana la BIPA le gakolotswa gore ga le dira melawana le bea kwa pele dikeletso le ditshologetso tsa puso e ntšha ka e tshwanetse go diragatsa maitamo a yone. Using the evidence will help curb a number of challenges such as persistent inconsistencies in the way public policies are developed, where each ministry adopted the processes the way it deemed fit. As well as go dira ditetana le melawana go tshwanetse go ikaega ka dipatlisiso tsa modia le go netefatsa gore melawana eo ya dirisiwa go thusa setšhaba in order to develop the policies. Therefore, I expect that the discussions you will engage in today will be constructive and inspiring discussions that will unearth fresh ideas that will improve our policy making as a nation. Why is our country known for policy failure? Because a lot of Botswana believe, and we all know it is true, that a lot of our policies fail. And why? Is it the problem that ke la sala Botswana le itsege ka go palwa ke go dira melawana e le dirileng go ka thusa setšhaba? Implementation? Is it, as we have realized, sometimes the lack of monitoring? Do we have an evaluation culture as a country? Do we? Ke tshwanela gore melawana e tsamaisa itsholele merero yotlhe ya mang le hatsela Botswana e be pele ditshwanelo tsa batho. So it has taken 15 years. Here we are, 3 years later after 2022. We are still talking about policy framework, policy formulation of that. 15 ga le semele bothano go ntse go buiwa ka go tisa melawana e puso e ka e dirisang go thabolla lefatshe leno tota go ka tswa go pala eng? What do you think is the problem here? You have the answers. Le tla di bua ha re setse re discuss. Mohasa go kgathaditse ba na le seabe ba ba harologaneng kwa bokopanong jo go amogana maela go dira melawana le ba BIDPA a supa seo se ka thusa lekalana le go ithalla maitamo a lone. Ke o lebogile Radipotsane Botswana Television Gaborone. Dikolo tsa ithutela ditiro tsa kgaolo ya Aforika di go tlile go amanya tiriso ya maranyane mo ditsamaisong le dikitso tsa tsone go balelwa le mo dithutong ka seo se tla thusa go ntsha dialogane tsa popota. Se tlhaloso jalo ke mogokgo wa mmadikolo University ya Botswana Professor David Norris kwa phuthegong ya monongwaga ya lephata la Library and Information Studies e le jalo dithuto tsa metlobo ya dibuka ka moso gompieno mo toropo kgolo Gaborone. Monica Setshwaela wa bega. Phuthego e kgobokantse bodiredi mo mohameng wa dikitso le ditsamaiso go balelwa wa thuto baitsanape ba maranyane le ba molao go tswa mo kgaolong ya Aforika go ta go arogana maele ka ditsela tsa go thabolola ditsamaiso tsa poloko le phatlalatso dikitso mo nakong eno ya boranyane jo bo kwa godimo. E re lentswa kgaolo ya Aforika e tsweletse ka go ipaya mo maemong a botoka tebang le tiriso ya maranyane go kailwe ga go santse go na le thaelo mo dikolong tsa ithutelo-tiro. Do we have disciplines that are doing AI? Do we have disciplines in cloud computing? Do we have strong computer science
disciplines. Re tshwanetse go ipotsa gore a re na le thuto e amanang le boranyane bo tshwana AI kgotsa cloud computing. E seng jalo re ya go nna re bua hela go sena se re se diragatsang mo kgaolong ya Afrika. Ga re ka ra kgona go nna re tsaya didirisiwa ka go farologana kwa dikolong tsa mafatshe a sele, mme ntse le rona re na le dikolo tsa ithuto le tiro. We cannot afford to be continual consumers of things that are produced in other institutions of higher learning in the other world. E re ka mafatshe a tsweletse ka go bata go itshetela mo go tshegetseng itsholelo ya one ka dikitso. Bodiredi mo mohameng wa dikitso le ditsamaiso bo kailwe bo le botlhokwa mo go fitlheleleng toro e. In his confirmatory treatise, Kefela 2010 affirms that OECD and Dipatisiso di supa ha kgolo ya itsholelo le gone go atega ka kakaretso go ikagile ka tsela e re dirang ya kgobokanyo le phatlalatso ya dikitso. Baitsanape ba boletse ha ba dumela gore mafatshe a atege mo torong ya itsholelo e ikagileng ka dikitso a tshwanetse go bereka mmogo mo mohameng wa thuto, boranyane le dithaeletsano gareng ga e mengwe. on their education base, their innovation systems, and their information and communication technology infrastructure. The faculty also sees hosting such a conference as a way in which it can actualize the research and Go innovation. tshegetsa phuthego e tshwana e ga lephata la rona ke go thusa go fitlhelela maitamo a Yunibesithi ya Botswana a go atega mo go tsa dipatisiso le go dira dilo ka tsela e ntšha. In this strategy, UB aims to position itself as a leading research-intensive institution in Africa. Phuthego e tshwana e tla thusa go netefatsa gore maranyane a dirisiwa ka tshwanelong ebile thusa bothe go dira tiro bonolo e seng go ba tseela tiro. Monica Setshwaela, BTV News, Gaborone. Wetso pego e tswang ko mafatsheng a tsididi ke re mothusa tona ya lephata la ofisi ya Gatautona mme Maipelo Mophuting yo ebileng gape le mo palamente wa kgaolo ya Gaborone Bonington North o tlhophilwe go nna leloko la lekalana la mapalamente a bomme kana Bureau of Women Parliamentarians mo phuthegong e tsweletseng ya Inter-Parliamentary Union kwa Uzbekistan. Tiro ya lekalana la Bureau of Women Parliamentarians ke go netefatsa gore dikgang tse di amang bomme di tsewa tsia le go netefatsa gore go nna le dithulaganyo tsa sennela ruri go rarabolola dikgwetlho tse di amang mme. Ga re tswelela re boela mono gae lekalana la Human Resource Development Council HRDC le supile fa le kgonne go kgobokanya madi a ka tshwarang 1 billion pula e le sedikadike ga dijalo e le madi a lekgetho la ithutuntsho a puso e ikaelelang go a dirisa go tokatsa matshelo a banana ba ba sa berekeng. Se se sonegile kwa puisanong e neng e tshwerwe ke makgotla a babereki mono toropokgolo Gaborone ke letleletswe somolakae wa pega. Different political parties, union representatives and economic experts deliberated on issues of escalating numbers of unemployed youth in the country, constantly highlighting on its possible causes, including, among others, issues of productivity, skills mismatch, and economic challenges. Wetso re ina le diatla metsing ka jana ke letleletswe somolakae a bega pego a ja chomi e tshwentse gore a go e hesetse ka Setswana e seng ka Seesemane. Me ga re tswelela Kgosi Serake Phuti wa Ranyane o kupile puso go tsa ditshwanelo tsa bone tsa setho ka tlhoafalo. O buile tse jaaka na le kudisa lekoko le le thomileng ke Tautona go tlhomama le mafelo a farologana a lefatshe leno go sekaseka dikgang tse di amang morafe wa basarwa le ka fa ba tshelang ka teng go akarediwa le ba ba ko Central Kalahari Game Reserve e le lefelo la diphologolo. Angela Enosa o rulagantse pego e latelang. Lehelo la Ranyane le hitlhelwa kwa Borwa Bophirima go sweng mo gantsi gaufi le kgaolo a Kgalagadi be le na le palo ya batho hela ba ka tlalang seatla. Batho ba lehelo le bone ba eletsa gore re nako nngwe le tlhomamiswe go nna motse o heletseng gore ditlamelo di goroge go go bone. Bangwe batho ba ba hitlhelwang ga ke ba letso la sesarwa mme mo phuthegong le komite e romilweng ke Tautona ba ntsha matshwenyego a bone mabapi le ka ga ba tshelang ka teng. Ke batile ke kopa ke re batla
ditshwanelo tsa rona di a tumalane le rona di thusiwa ka tsone ditshwanelo tsa rona di tla go tumalana le rona di a kole jaaka batho go ha ne re ntse re tshela botsadi le gore o ka re bo goromenta ba babedi banni ba re go dira lehelo la bone mo tseo heletseng go ka thusa go hegosa ditlhabololo tse ba di batlang bobe tlhoka ipelegeng ha re tlhoka botsogo ha re tlhoka sengwe le sengwe se re ka itsitsang ka sone ha a re tudiwa jaaka mongwato a tudiwa a re tudiwa jaaka mongwakisa a tudiwa mo ditshwanelo tsa setso ke kopa ka tswetswe re kopa gore motse o ruragadiwe re tle re kgone go tshela jaaka ba bangwe ba tshela ke gore re bulele trust re kgone go itse gore diphologolo di a tsuniwa kana di a kola ya ditshela ya le mme hela puso ya re batho ba letseo la sesarwa ba na le tshiamela gore ba tsene dikopo tsa gore ba ka batla go tshwarwa jang mme ga sekasekwa gore ke dihe dikopo tse ba ka atlegang mo go tsone tautona o eletsa gore ya ka hela tshwetso ya ntlha ile ya gare pitseng ha ile gore basarwa ba eletsa gore ba nne go gongwe ba dirise dio dingwe tsa tholego ka tsela nngwe tse e leng gore di ama ha ba nnang teng a ke ko CKGR kampo ke ko kae go lejwe go tlhalogangwe gore ke eng se se tshwantseng gore se dirwe se se ka tsamaelanang le mowa le maikutlo a bone ka ha ba tshwantseng gore ba tshele ka teng komiti e tswelela jaana e le ba kwa mahelong a mangwe jaaka Ridikar le New Garden e ntse e le mo kgaolong ya gantsi ba phutha matshwenyego gore a bone ditharabololo Angela Enosa, Botswana Television. Re boele mo pegong e dikileng e tla ka tšhomi mme re batla ka swana e reng lekalana la Human Resource Development Council le supile fa le kgonne go kgobokanya madi a ka tshwarang 1 billion pula sedikadike ga dijalo e le madi a lekgetho la itutuntso a puso e ikaelelang go a dirisa go tokagatsa matshelo a banana ba ba sa berekeng se se senogile kwa puisanong e neng e tshwerwe ke makgotla babereki mo notoropokgolo Gaborone ke letleletswe somolekae baeteledipele ba diphathi tsa sepolotiki tse di farologaneng ba itseanape ba itsholelo le baemedi ba makgotla a babereki ba ne ba thulanya ditlhogo go lebagana le kgangkgolo ya letlhoko la ditiro mo puisanong eo go itebagantswe le dikgwetlho di le mmalwa di akaretsa mo go tse dingwe go santsha madio mo ditirong ga banana dikitso tse di sa tsamaisane le mohama wa ditiro le kgwetlho ya kolotlase ya itsholelo 1 billion pula go tlhalositswe fa ka lwantsha letlhoko la ditiro. We are setting aside money for this purpose. Re tsile go dira go le gontsi mo go nonotsheng banana dikitso ka tiro ya diatla re setse re beile madi a go dira jalo madi ao a itebaganya le tsone dithuto tsa tiro ya diatla le go isa banana ba ba sa berekeng dikolong go na le madi a tshwarang 1 billion mo lekalaneng la HRDC. From the training levy. This mismatch is a reality. The excess of bontsi bo santse bo sa dumele gore banana ba rona ba ka tswa ba sa bone khiro e le ka ntlha ya dikitso tsa bone tse se tsamaisane le se se tlhokwang ke mohama wa tiro mme seo ke nnete re tshwanetse ra ipotsa gore ke mohiri a sa batle batho bangwe ba ba batlang tiro mo dipuisanong go nne le dikgakololo ka fa go ka itebagangwang ka teng le kgwetlho ya mebereko ditiro tsa rona tse di leng teng tse dingwe segolobogolo tse di mo private sector bothata ke gore ga di thuse bone ba e leng babereki ka ditlamelo tse di harologaneng jaaka bo pension yana itsholelo e nne le chance nyana ya go ka re hethela ditiro ka lebelo le re le batang re tlhoka itsholelo e gore e ka be e gola at the rate of 7% in real terms gore re ka bona ditiro jaanong ke namediwa ke gore mahopa tautona ne a bua malobanyana jaana a na re ngwaga o neo re sologele $5 billion in investment di-structure tsotlhe tsa goromente le jaaka go ntse go restructurwa di-ministerial di nona ko godimo ko e leng gore jaanong batho ba ba tabong ba hirwa e tlabe le bone ba ba ko godimo ba e leng gore ebile ke bone ba ba turang go gaisa ba e leng gore ba ka bo ba ka thusa goromente go tsamaisa
gore mente ba di ko tlase. mo go tse dingwe puso e supile e le mo lenaneong gape la go ngoka babeeletsi mo mogameng wa go hetla motlakase e le maiteko a mangwe a go thama mebereko. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television, Gaborone. Wetshore tsena mo pegong ya sutlha-sutlha yo sa tshabeng meitlwa metsi. Dipula tse di go somaneng mo bekeng e fetileng ka Labone kwa motseng wa Tsabong di tlogetse malapa mangwe a tletse ka metsi thi. Mothusa molaodi wa kgaolo eo mme Semakale Mpalai o supile fa bana ba tshwanelwa ke go tla ka maano ka bofefo a gona mola malapa a amegileng a amilwe jalo ke metsi ka go leka jalo go pompa metsi ao mo malapeng. Khumiso Maphanyane wa bega. E re ntswa dipula tsa bokete jo bo gatisitsweng di kailwe e lela ntha di go somana mo Tsabong hela ga di aka dabaka ditshenyo dipe mo motseng ka go amagile malapa a se ka hela segolo jang mo ntheng ya pa. Mme Pala o tlhalositse ha bane ba eme sente go tsibogela go nna mola bothe ba ba ka amegang ka bane ba buisana le makalana a mangwe a tshwana le dikereke gore ha seemo se ka bihela pele ba thuse ba ba amegileng ka go ba ha boroko. Dijaratane di le flooded re ne ra taboga jalo ra hela re engage le bone ba ba private gore re kgone re draine metsi out of the yards gore a ska tsana mo ntlong tota re ipaakanyetsa seemo sa gore a ne ka re bosigong ba bo re tsoga mo go bone ra itlhela e le gore re netswe ke dipula gape re ska ra iphitlhela re le mo seemong se se wese se go gaisa sa maabane mme ne ra kgona go draina metsi ao jalo mme re ne gape ra tsibogela le gone gore ba e leng gore ba ne ba amegile jalo re engage bo mmaboipele go ba bona gore ba ba thusa jang mme hela se re neng ra se dira gape ke gone gore re ne ra batla le one mahelo ra kopana le ba minister fraternal ra engage bone ba dikereke gore ba tle ba re thuse in terms of accommodation ha re ne re ka iphitlhela re le mo seemong se e leng gore batho bangwe ba batla gore ba evacuate-iwe. Re ne ra bua le ba Lontone le ba Dutch Reformed Church ka bone ebile ba ne ba na le maroko a hapegileng. Mo kamela mapodisa a kgaolo ya district number 9 senior superintendent ba nnetse ke akile o tlhalositse ha ba tshwentswe ke bontsi jwa metsi a dipula tseo ka jana a le boraihela thata mo baneng mme ba tsiboga ka go phatalatsa molaetsa go yeng ko batsading go nna podimatse ba go ba tlhokomela go hema dikotsi tse di ka thagogang. A bana ba tlhokomelo mo metsing ba ska ba tloga ba fitlhela go tenyana na re mona a tshamekela ga lehuting le le yaanong go diragetse hela yalo ke sone se thata ne re se dira gore a tota ka ibile re ne re lemoga gore o ka re ga ba tloela metsi a mantsintsi a kana-kana a ba bone gore bana bone tota ba sireletsegile ba ska ra itlhela gote ba thuma go iragala dilo tse dintsi tse e le gore e ka re ko morago ra itshwara molomo. Ba tepolwapi ba supile ha lwapi jaanong la pogile ba kaya ha pula e phataletse mo kgaolong eno. Khumiso Maphanyane, Botswana Television, Tsabo. Mo go tsa mafatshe a sele mekaloba ka bobedi Amerika le China ba nkgisana magwafa mo ntweng ya papadisano. Me ka go rialo tautona wa Amerika Donald Trump o boletse fa ta oketsa gape lekgetho la dithoto tse di tswang China ka 84%. Go dira gore lekgetho leo lo lotlhe le lopiwa mo dithotong go tsweng kwa China e nne jaanong 104%. Lefatshe la China lone le itumile sekgono gore ga le kitla le ineela mo kganyeng ya makgetho. Lefatshe la China le ganne go diragatsa taelo ya lefatshe la Amerika ya go ntsha lekgetho la yone mo dithotong tse di tswang kwa Amerika. Go tlalisiwa fa ntwa ya papadi gareng ga mafatshe o mabedi e phagetse ka jaana matlhakore o mabedi a ganana gotlhelele nnang ya banyana. Ra kwehela kwa go tsa metshameko kgaitsedi ya Kente Bogang Sebetlela o gonefa.
tla ke go leboge wena kgaitsedi ake Benson Phuthego mo tsone tshong ka mogela ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela malatsi a le mararo fela pele go tshegetswa kgaisano ya mabelo FNB Golden Grand Prix ka matlhatso ano lebala legolo la setšhaba le go solofetsweng gore le tshegetse kgaisano ga lisi le rolo le morulaganyi wa kgaisano eo e bong Golden Door se se tla morago ga gore thulaganyo ya go le bankanya e sa le kwa morago ka tiro eo e ntse kgoreletswa ke gona ga dipula mo bošeng sa ditiro eo e simolola ngogola a re utlwe segofatso malepa ka dintla. Lebala legolo la setšhaba le neng go solofetse gore le boleroletse ba Golden Door kgwedi eno ya Moranang e le garataro morago ga gore nako e neng e beilwe ya pele ya mopitlwa ya fifing e tlosolodisiwe ntlha ya go tlhoka go wela ga go shafadiwa mola o go tabogelwa mo go one go fitlha ka jana tiro ya go baakanya lebala le ga ise wele le mororo kompone e dirang dipaakanyo tse e bereka bosigo le motshegare go fetsa ka nako mothusa modulasetilo wa komite e rulaganyetsang kgaisano e Harold Musumane a re lenao la bona la go tshegetsa kgaisano e ga la fetoga ka go fepe ebile batabogi ba setse ba gorogile monogae go tsaya karolo mo kgaisanong e re baakanyetsa yone FNB Botswana Golden Grand Prix ipaakanya rona ntse e tsweletse re ntse re tsweletse sentle ra ipaakanya batabogi ba ne re ba sologetse re soletse bontsi ba bone gore bo ba goroga today the preparations tsotlhe di dirilwe in terms of the visa, in terms of transport, in terms of accommodation, in terms of everything. Sengwe le sengwe se dirilwe jaaka nne re solofetse gore se tshwanetse gore se wele mathatanyana a re leng gore re ka bua ka one hela ke gore for now ga re ise re handelwe yone facility re le mo go yone ke ya Botswana National Sports Council mme ka ga ba ise ba re seperesente re solofela gore we are still on course re ntse re tabogile le bona ba risk management gore should anything happen Batswana ba tla nna ba le malalaotso gore etsa gore what will be the next information re tebe re ba inela maiteko a go buisana le ba Botswana National Sports Commission a na retela jaaka bodiredi jo bo ne bo thulantshitse ditlhogo gore bo ka dira jang ka seemo se le gore tselapedi ba ka tsaya e feng tshegofatso malepa PTV Sport Gaborone e le bontlha bongwe ja maiteko a go tsosolosa le go godisa itsholelo ya toropo ya Selebe Phikwe ba khamphani ya Orange Botswana ba tshwaragane le khansele ya toropo ya Selebe Phikwe ba tla tshegetsa kgaisano ya Orange Phikwe National Marathon kgwedi ya Seetebosigo e le 26 kgaisano e solofetswe go ngoka batabogi ba monoge ga mmogo le ba mafatshe a sele a rutlwe ba go strike ka pego fa buisana le babega dikgang kwa tshimolodisong semmuso ya kgaisano ya monongwaga mono Gaborone moeteledipele wa kompone ya Orange Botswana Nini Maiga a re kgaisano e ga efe batabogi ba le esi sebaka sa go ka tsabekela mo letsatsing leo mme e fa le dikompone ga mmogo le banni ba toropo eo sebaka sa go ka dira letseno. We can build a tourism culture. We can build a place where every year everyone interested in running in Africa and South. Re ka kgona go aga ngwao ya bojanala mo godimo ga moo re ka aga lefelo le barati ba mapelo ba ka tsholegelang teng ngwaga le ngwaga mme tse tsotlhe di ka thusa go tsholetsa itsholelo ya bagwebi ba ba botlana ga mmogo le ba bagolwane ka jalo re nna re le motlotlo fa nako ya kgaisano e goroga. I'm very happy when the time comes for the marathon and there's no hotel room. Fa a tswala gagwe ratoropo wa Selebe Phikwe motlotlegi o age Makgosa a re kgaisano eo e tla fa batabogi ga mmogo le babogedi sebaka sa go ka bona dintlanyane tse toropo eo e di tshwereng. Selebe Phikwe is ready to welcome you with warm hospitality, rich and vibrant community spirit. Visitors can expect one. Toropo ya Selebe Phikwe e malala a laotswe go amogela botlhe ba ba tla tsholegelang kgaisano e baeng ba ka solofela go fitlhela dintlanyane tsotlhe tse toropo e ka di ba fang ka nako ya kgaisano e. Beyond the race, enjoy the local cuisine, craft markets, entertainment, traditional music throughout the marathon weekend. Tebogo Nadisa yo e le moanamisa mafoko kwa Orange Botswana a re kgaisano e simologileng dingwaga di roba bongwe tse di fetileng monongwaga e tla e le manamagadi ka jana ba solofetse dipalo tse di kwa godimo tsa batabogi ebile ba okeditse madi a dikatso. We've seen growth in terms of people that come down, or what we call the tourists that come for the marathon increasing in terms of number.
re itemogetse kgolo fa re lebelela dipalo tsa bao ba ba tshologelang kgaisano e le mo pakeng e fetileng mafelo a maroko a ne a tletse otlhe selo se se supang kgolo e e tsweletseng mo pakeng eno re itlamile go oketsa dipalo tsa batabogi. This year we intend on reaching a target of 5,000, so this growth has been impeccable. Re sa le foo Orange Botswana ke bangwe ba ba rotloetsi bagolo ba kgaisano ya FNB Botswana Golden Grand Prix e solofetsweng go tshegetswa ka matlhatso. Pako Sterek, PTV Sport, Gaborone. moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association re wa bile ba bitseng a re ba rulagantse ithuthuntso ya teseletso ya bokatisi ya KFC ya bomme ka maikaelelo a go tokafatsa le go rotloetsa kgolo ya kgwele ya dinao mo lefatsheng leno ba bitseng o bile se kwa tshimolodisong semmuso ya ithuthuntso eo kwa Lekidi mo Gaborone tetlelelo ya KFC ya kgwele ya dinao ya bomme e ikaeletse go tokafatsa le go rotloetsa kgolo ya kgwele ya dinao mo lefatsheng o buile se kwa tshimolodisong ya ithuthuntso ya bokatisi kwa Lekidi mo Gaborone pego ka go rata moeng ba bitseng go gateletse gore thutapuisano eo ya malatsi marataro ga e supe boineelo jwa bakatisi fela mme e supa gape maikaelelo a bone mo go ageng le go oketseng bokgoni jwa ngwana wa mosetsana mo kgweleng ya dinao go tswa kwa moding. You are not here by mistake. You are carefully selected because you ga le fano ka phoso go tlhophilwe go lebile ke monokeng e ntse le neela batshameki ba bomme ba kgwele ya dinao go le gongwe kwa ntle kwa go na le ngwana wa mosetsana yo o na le toro ya go tshameka kgwele ya dinao mme lona lefano go fa toro ya gagwe botshelo re beile mo go lona go nosetsa talente ya bana. In those dusty pitches, schoolyards and forgotten corners lies the next shining star, the girl child with raw talent just waiting for someone to see her. Fa tswala gagwe mookamedi wa Botswana Football Association Mfolomfolo o tlhalositse bomosola jwa thutapuisano e a re ga e tle fela go fetola tsela e bakatisi ba bonang kgwele ya dinao ka teng mme gape tla ba fa kitso e kwa godingwana le bokgoni mo tirisong ya thuto ya go ruta kgwele ya dinao mo go bomme. We had ran a KFC license specifically for women. Re ne ra nna le thutapuisano ya KFC license mme re ne re biditse bomme fela mme gompieko re biditse botlhe re na le borre le bomme mme gape ke itumelela gore ke le bolelele gore re na le ditlhopha di le 105 le batshameki ba kgwele ya dinao ya bomme ba le 3,457 teams for women football in 13 regions, and also we have 3,457 players involved in women football. Modulasetilo wa komiti ya bomme ya setšhaba ke Mosenyi le ena a rotloetsa bakatisi go seke ba felelwa ke maatla mo loetong la bone lwa thuto. When I joined women's football in 2009, ne go nna le dikgosi tse dintsi tse ne batho ba bomme kana batho ba go tweng ke ba women's football ba ne ba training. Gompieno ga rena bape. And ke sologela gore re tla dirisa tshono e go godisa women's football. Re tla dirisa tshono ye gore le ba batang ko morago ga rona ba tsweledise ha re leng teng. Confederation of Africa Football C license ya bomme ke lenaneo le le ikaeletseng go tlhomamisa le go tokafatsa maemo a bakatisi mo kontinenteng ya Afrika. Thutapuisano e simolotse motsheganong a supa e tla wela a le 14. Go rata moeng BTV Sport Gaborone. Mo metshamekong ya FNB Premiership ya beke ya bo 21 setlhopha sa Township Rollers se tshamekile maleka a lefela setlhopha le sa Traffic kwa lebaleng la Royal Area kwa Tlokweng maitsiboeng ano madio a folosa Traffic kwa Setlhoeng go isa kwa maemong a boraro fa Popa yone e ntse yeme mo go a bone a re bone dintlha kgolo tsa motshameko o. Kasadi tshamekela mo Ntumpulesane Kasadi bona kgwele bana tsa ba itimela sa ba se bona go tsa mogwene a re bone nkwapa kwa go ya go go Lwamba o tla dira Lwamba mo karolo ye kotsi Lwamba a ba sireletsa Papama Masiela moloto la hawala la ratang Papama Chaka Mabone Mokesi. Very good match. I'm happy for my player, my team. Traffic is very good team too.
I think that the water, they have more water here in fit. They influence negatively our. But today we play very, very good. We play very good our football, and we have many chances to score. But we take the decision individual, not collective, when we arrive in box. Draw is a fair result. First half, the conditions didn't allow us to play our usual passing game. We struggled in the first half because of the conditions, especially the side we were attacking. Then second half, we attacked the other side and we become better, much better in attack. And we could have sneaked 1 or 2 goals, but today, I must say, we have played a very improved Township Rollers. From what I had planned, this was their best performance I have seen them playing this season. Motsona tso duela fela ka tseleng tseng jalo di kgantsa rena tsa metshameko tsena kwa bosupa menna le wena tla ba re kopana gape kgante jana fela Benson Phutego ye mesentla gore ga kola tsene di re go ga kwa pele puso e gaufi le go etsa moalo o ta thusang go diragadiwa ga melao ya ditlhabololo ya lefatshe leno kganya papadisano gareng ga lefatshe la Amerika le China e phagetse e tsere phekelo e sele fa mo go za metshameko go ise go tlhomame gore lebala legolo la setšhaba ke lone le tla tshegetsa mabelo a Golden Prix Grand Prix ka matlhatso Wetsone di le kalo ga go di fela nako gangwe le gape ke yone nnang ntse re patapatile re tabora o kwetse go batepoloapi go utlwa ka dipula tse dintsi di shanya gora a ntla tene di tswella kana ja pheletso moroka o sita ka liru a nne kagiso Jumela Bahaetsong ka mogeleng ka sema sa loapi se diwa ke ile dia wa di khoma me fare le bela pula e re gatise mo mosong ono Machanem Police Station masome a manele bone le Porum Primary School masome a mararo le borataro Mochudi Police Station masome a mararo le botlhano mo go ditsene khotla masome a mararo le bongwe Modipani Crops masome a mararo ga mo go le kwa Khomokasito Primary School Mabalani Primary School masome a bedi le bofera bobedi ga Modubu Regional Landfill masome a bedi le borataro ga Borone Game Reserve masome a bedi le botlhano ga mo go le kwa State House Khamani Primary School masome a bedi le bone ra le Khatho Primary School masome a bedi le bobedi Lobatse Police Station masome a bedi le bongwe Khathwane Primary School masome a mabedi Thamaga Police Station lesome le bofera bongwe Mokane Primary School lesome le bofera bobedi Mokolodi Primary School lesome le borataro fo mafelo a mangwe gone re gatise ko tlase ga lesome le borataro Fare le ba sosolapi mo itsibeng ano srutspetsa go thibile mo mafelo mangwe a dikgaolo tsang habe chobe le gare le bokoni botlhaba go mo dikgaolong tse dingwe gone go thibile ka bontlhabongwe mo tseleng ka moso gone se re go thibile mo kgaolong yang habe fo mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gone go thibile ka bontlhabongwe ka kgona la pula diphefo di khadima e phatlaletse le mafelo a dikgaolo tsang habe le chobe fa dikgaolo tsa gantsi mo ya le gare le bokoni botlhaba gone so se pula diphefo di khadima mo afelong mangwe a dikgaolo tseo mo a phakela gona se se go ikutlwa go le mogote mo dikgaolong tsang habe chobe le gare le bokoni botlhaba ka masome a mabedi go ya go masome a mabedi le bongwe mo dikgaolong tse dingwe gona se se go le bothito ka lesome le borataro go ya go lesome le bofera bobedi e re mo tshokolong gona se se go ikutlwa go le bothito le fatsheleno ka bophara ka masome a mabedi le bosupa go ya go masome a mararo le bongwe Fare ba tropong mo Africa hona se tsepula iphori khadima kwa Antananarivo ga mo go le Nairobi ka masome a bedi le borataro kwa Nairobi masome a bedi le bosupa kwa Antananarivo tra sa mo se tsepula ka masome a mararo le bongwe go qabega gona go tla bona dibato tsa maro ka masome a bedi le boraro Adisa go gona se re bothibile ka bontlhamo ka masome a bedi le bofera bobedi Khartoum ga mo go le Njamena gona se re go apogile ka masome a mane le boraro go Njamena masome a mane le botlhano go Khartoum go Rabat gona se re go thibile ka masome a bedi le bobedi ke sone se se masolapi a ine boroko
we so ke tankiela ebile ke re nka mogelele nna ke go amogele mo kgasong ya popota ya Botswana Tonight maitsiweng a tsatsi la laboraro re ntse re tswelela ha dipuisano tota tsa mokatakata e le kganyengwe reng tshwetso ya go oketsa lekgetho mo dithutong tse di tsenang kwa lefatsheng la Amerika go lebega e tla kokonela mahatshe ka mokawana le fa go ntse jalo ba itsanape ba itsholelo ba tlhalosa fa go ne go sa tlhokagale gotlhelele gore lefatshe la Amerika le ka ketegaletsa mahatshe a mangwe ka lekgetho bošenjana lefatshe la Botswana le ne la tlhalosa fa le tla buisana le lefatshe la Amerika gore go ka sekasekwa jang sešwa kganyeo ya go pega lekgetho la 37%. mme go buisana ka kganyego a pele ke nagano le ene moitsanape wa tsa papadi go tsweng kwa lekgotleng kana lekana jalo la Business Botswana re Mphapi Tshelo Felo mme ke go amogele se ke a leboga Benson ntla ke dumedise babogedi kwa gae 37% e pegilwe lefatshe la Botswana gore sepe se se tswang ha se ya kwa America se tlola le tshitshila le watle la transatlantic ke lone lekgetho go lomo go a re mo go rona re le ba lefatshe la Botswana le lona le makalana la emetseng kana ma dikgwebo tse di emetseng re ya kae go tle gore ba balla ka tsela etsia nya ta ke leboge sebaka se Benson e rileng go utlweng go tualo as economist ra hakgamala ka gore mo go rona ga re bone ipe economics mo se se diragetseng re bona politiki hela but that being said seemo se kana le kgetho lengwe le lengwe le leng gore le pegwa mo dithotong le ya go baballa la gore baballa ka ditsela tse di harologaneng ha o lebella tse re di romelang ko lehatsheng la America thata ke tse di tsamaelana le ditswammung minerals e beng ditemane go na le tse dingwe gape tse leng gore ra di dira Benson re di romela mahatsha a mangwe a leng gore di a go tsena mo go se leng gore sa helela se be se helela se le kwa America go ra gore le tsone tseo ra go nna le ra go kokonelwa mme kana se leng gore se sa ta ka ene 37% one wa lekgetho ke gone gore go tsisa ketsaetsego mo babeeletsing thata ra bona re setse re kopane le bangwe ba ileng gore ke di-membera tsa rona ba ileng gore ba mo dithotong tsa ditemane jalo ba ileng gore they are on the edge because